Ćao drugari, dobrodošli svi u moj novi video. U današnjem videu mene moja mama šminka za Halloween i prošle godine me je šminkala. Ako niste pogledali taj video, ostavit ću vam link dole u opisu videa. Ćao! Evo drugari, sada krećemo sa šminkanjem. Moja mama nema iskustva za šminkanje, ali ja sam nju naterala da me našminka za Halloween, tako da je ovo amatersko šminkanje. Drugari, vi možete da zamolite vaše mame, bake, tetke, ujne da vas ovako našminkaju. Ako vam se bude dopao ovaj video, obavezno like i crvena trakica gde piše subscribe, što znači prati. Drugari, pogledajte video do kraja i vidjet ćete kako će moja mama mene da našminka. Drugari, još malo i završavamo sa maskom. Ja mogu da vam kažem da sam jedan strašan zombi. Ja se nadam da sam strašna. Ako vam se bude dopao ovaj video, obavezno like, zato što drugari, meni svaki like puno znači. Drugari, nadam se da vam se sviđa kako me moja mama našminkala. Ako se i vama sviđa, obavezno probajte i šaljite mi slike na moj Instagram profil lara_bubamara1. Ako vam se dopao ovaj video, obavezno like i crvena trakica gde piše subscribe, što znači prati. Volim vas i ljubi vaša Lara Bubamara.